Gerera thirikari ya Kenya kwanza kurikithia urimi aja Kenya ni butigirite thirikari ni kujukia njira mwanya kenda kuingia ntobobo waruana nini wa kiboskure kuthomithia antu na ritomanto jegi urimi iregwa kwanterecha kamutune wodini ya Kithĩtigania West Kurueje iregwa kwa ni thirikari nene ni rigiri gutweka kiguni boka thakire kurikithia urimi aja nthiguru nene kaguna muno antu ba Pakistan mukinimithika na reportage. Murandi yu ya nusu bilioni ukaguna kariba kamutune wondine ya Kithĩtigania West bonene kiregeria ria thirikari ukinyanithia maubatu ya nambe nene ya Kenya baraba kwenda kuthomera mantu yegi urimi ntubutumite ndwangire irio cia Kenya School of Agriculture ikaremerwa. Ruari ni ileta site handing over ambayo ni tuina officers bakuma ke ministry na officers bange bakuma Kenya School of Agriculture baraba kuite kunekra contractor site waka Kenya School of Agriculture kamutune campus na itukwirigira kuma ruari kuendelea chukurika mbakwithira kana ngwika mbakwithira kiendelea bwega na project yeka mbakwithira kiguna antu ba na njira bairigirite na njira sawa kabisa nontu bana wirigiro bunene sana na nkondo bashira Mheshimiwa Mutunga na wite project arenda yanjirie na kithira na admissions chia ana chiomba karika awite ateko ndero amenya tukwimwa ichume kabisa aombe ochwambe chiri kwendeka na assurance kuma kiri Kenya School of Agriculture ati yakwa aritoba bakaomba kureta nture oro nontu iyaka chukuru ingi nya chichombete kwethira kinyileka population kuringana na atongeria ba murandi yu atetheria nene ukiri urimi muno bobia kuria bibingi na bietheria kiria Kenya. Agriculture ni backbone ya economy ya Kenya na niwe tutwirie kuba tutura antu ba Kenya pinkurirwa muno antu baku ne arimi na skuru ya batethia muno no tukuritanwa into bichinge muno bila agriculture nontu food security nikyo kintu kira muhimu sana na ikyo gimbigyo tukuria nkuruki ya kintu kira kingi kyothe nthi yetu ni rara thina muno murungu na utethia kwethera kwina ngai na nende itarira ngai no mwanka kinyerio bibi thuguru ya tutetheria muno nontu bantu yakumebu antu bakaritanwa mantu akumenyera irio bila bakurima na kurima irio bichinge na kwethia mithemba emingi na emingi. Kenya now agriculture is the backbone of the economy. All these people you see around need food and we have to produce well, and for us to be able to produce well we need the knowledge and the skills. So this college will play a great role in terms of impacting the necessary knowledge and skills to the producers around so that we are able to produce enough food for the people to feed. Akariba kamutuni bonanetie weri wao nyumewetera murandi yu kwa miaka kithumba nende ina nkurukia 30 years kumaitera Moi ria Kibaki ria Kenyatta mwankare yare ndi Ruto aikuo. College ya agriculture yateithia sana no tunya internationally kwemengenge chetawa SDGs kana sustainable development goals na agriculture na food security ni mwe mantu era ethera kiriga romno okiria communities particularly the local communities no to skills rege thikirutana wao antu bakarutana kurima antu bakarutana skills injia R&D farming na mantu ya mingi sana isitoshe kugetha gwina other benefit yonto ya land values ya itemno antu bakaomba kuruta ngwea antu bakaomba waka nyumba cha wa muditiaritoa na yo imantu amene sana ke batwe in terms of development skuru ya kuria area yetu nonto twakaitha twakuroya barabangi nonto itukona aturive twa Karumo buraba kurite na itukoitikia kinya batwe twakurobwo kwa njonto inya githaka kietu kyo kinene kira kya Karumo na ntumo yao ke mbunge wa Ndaitari John Mutunga aingo chokeria mheshimiwa nkatho sana nontu wetundarira turetere ruari na kurera aringire parliament ya yes tio tunaicherekea leo na murungu wa mutharime tukwenda mwirendelea kwata thirikari mbaru buru nontu itukumiarira wete thirikari mbaru irio tukuona matunda ya nontu githia ate aiki thirikari na ate wete thirikari mbaru tutiona matunda ya hatu kuibo boya kinya burara twa muthura tukiwa akuringa ya yes ibo boya na etekere mwe kurwaka ya kuthia ta mwene watho wa mwene ka kinya na batiri ya thina akuibo boya na kuthe interview aturairi na tuendelee. Kiripotera Weru TV kuma Tiania Mbita wa Mukiri wa Mithika.